Ассалаумалейкум, урматтуу достор, мекендештер. Бүгүн 12 май. Мен логистикти эртеден бери издеп атып, акыры зорго таап берди бир рейс Краснодарга. Ошого келип атам азыр жүктөгөнү. Азыр мына складтан жүктөйбүз. Ушундай складтардан жүктөгөн жагат мага. Азыр 12-ден 22 вороталарга чейин любой бошуна коюп кое бер дейт. Эми болсо жол жүрүшүбүз керек. Азыр мага 18 саат деп көрсөтүп атат. 1400 километр экен. Бул жактан АБС кылып кетчү болчумун да, наркы жакка. Акысыз жолго салыпчы Каширское шоссеге. Азыр болсо кандай кылбадым, себеби ал жакка өтө эле көп машина тыгылып алыптыр. Анан бул жакта эле пробка да, карасаң. Неге десең, мындагы ортоңку полоса менен барып туруп, муну оң жакка сайлап атышат да. Акмактар азыр фураларда барып сайылган окшойт, ошентип ошонун айынан азы чыгып атат. Эмеде радио станцияда. Мына платный жолдордун ушунусу жакшы да. Өзүлөрүнүн остановкасы бар. Бекер акча алынбайт. Ешнерсе калган эмес. Чайды эле кайнаткан мүмкүнчүлүк жок азыр. Эми жолдон алгам. Кече өтөм дедим эле Тайжан жакка, үйгө. Ал жакка өткөн мүмкүнчүлүк болбой калды, кеч болуп кетти. Кече машиналарды неме кылгам, мойка кылып, анан дагы бир оңой турган жерлер бар болчу. Ошолорду оңдоп. Ошолорду оңдоп, кече кеч болуп кетти, анан мынакей Тайжан эртең жумушка келип атып, үйгө жакын жерге токтогом да, жумушка келип атып, мага тамак ала келиптир. Азыр ушулар менен курсакты тойгузуп алып, андан ары жолбойм. Буюрса бүгүн бир жок дегенде 400 километр өтүп коюшум керек да. Сурап калып атышат да. Тахографка карап айдайсыңар, бул Европадагыдай кылып депчи. Биринчи эле текшергени ошол. Документтерди сурайт, андан кийин эле распечатка кыл дейт да. Коркунучтун үстүндө болосуң да, багы айдагандачы. Экспресс рейстердечи. Биз мисалы үчүн көбүнчө эле бир күндө 9 саат эле жүрүп уктабайбыз да. Көп учурларда 10 сааттан ашып кетет. Андай учурда кармаса чын эле штраф салат. Москвадан 300 километр аралык жүрүп койдук. Бул жакта шеригим умарак, Караскания караңгыда таптакыр эле көрүнбөй калат экен. Кыскасы мынакей. Ушул жакта турат. Экөөбүз сүйлөшүп ушул жерден жолуктук. Экөөбүздүн ушул жакка кетип атабыз да, Краснодар тарапка. Ошого жолубуз бир болду да. Эми мындан буягына чогуу кетебиз. Чогуу кеткен жакшы да. Машинаң баллону жарылса байкабай кете бербейсиң. Götürmeyiz de. Aynen. Ertishib ketdi o'zi Maraka ko'z.
Еркіне каковец. Бұл жаққа дағы қанша? 3 сағат уақыт қалып тұр да. Павловсктағы парковкаға барып тоқтаймыз. Мінекей. Морака машинасы түнде ашылады да, бұл машина. До полный құяйын десем болбойды дейді. Только определенный литраж деділі. Бұл жағына 400 литр құйотым. Таңамақы саат 3-тен 50 өтіп қалды. Негізі өзім жалғыз болсам, мұншалық ұзақ тіле жүр албай тілем. Москвадан шыққаннан бері азыр бұл жаққа 650 километрдей жүрдік та, шында бұл жерге чейін. Бұл жақта чоң парковка бар, Павловскта. Қарашынша чоң парковкадағы бір ғила тола түшкен. Түнкісін саат 10-дан өтіп, уже қиын болып қалады парковка тағыш. Анан көп учурда біз ал жақтан келіп отқанда да, бұл Москвадан келіп отқанда да ортодо да бұл жерч. Ошол себептен көбінше ушул жерге түнеп қалабыз. Көп жол өтсем дағы діле сағақ болып отырды маға. Оға чейін бірделе штраф албаған болшым. Бұл жақта сол жақ полосаға тыйым салынған да, жалынған оң жақтан жүрген рұқсат беріледі, сол жаққа салған болбойды. Воронежден бұл жағына башталады да, почти ошында болып қалады. Азыр ГАИ тоқтатты, обгонға шыққан учурда. Мен навигаторға белгілеп тағы қойған болдым, ұшыл жерде ГАИлер бар деп полный меткалап қойған. Мына шенсе дағы ошы ГАИнің алдына келгенде обгонға шығыпмын, бұл жаққа видеоға алақсып. Бегізде шам өтіп кетті бір ғилачы. Азыр мен Ростов шағарына, Ростовқа келіп қалдым, Ақсайға, то есть. Точнее, Ақсайға келдім. Жолда Каменск-Шахтинский жоқ алда емес. Шахты деген шаар бар, ошо Шахты шаарында жолуңда болуп аткан себептүү 1 саат убактымды алды да. Краснодарга түнкү саат 12ден өтүп барып калам деп аттым эле. Аз болсо мына 1,5га барасың деп көрсөтүп атат уже. Достор, мен Краснодарга келип калганмын. Мен ушул жерде эс алдым. Ушундай. Да, мен атап жай бармын. Ушундай жайда. Bir кайра-кайра жүргөн жолдун ушунусу жакшы да. Кайра-кайра жүрүп жакшы жайларды, жакшы локацияларды эметип аласың, белгилеп аласың, эстеп каласың. Краснодарга жетейин деп койгондой мындай жакшы место жок болуш керек башка. Ушул жерде билип алган, ушул жакка келип турам дайыма. Жандай ак төлөнүүчү жайларга койсоң кымбатта 200. 150 эң арзаны 150, анан 200 болот, же болбосо 250, 300 ошондой кымбат. Бизге мындай ак төлөнбөй турган жайлар баалуу да ошон үчүн. Азыр эми кирип териштиребиз. Ушул калат экен да. Берилген адрес боюнча. Кыскасы берилген адреси бир аз туура эмесирээк экен да. Азыр охранасынан сурасам, бир кайда нара кайда дейт, ошол жакта дейт. Азыр эми ошол жакка айдайбыз. Мен келген склад ушул жер экен. ФЛ Юг деген. РЦ Юг.
ушул жерге азыр эми ушул жерге коюп салалы машинаны. 5-6 saat күттім. Азыр болсо кире бер деди, кайсы биринчи барата деді. Булар саат 7-ге чейин иштейт экен, азыр 2 saat калды да, уже булар ишин бүтүрүп, ишин токтотконуш. Жакшы эртерээк келген, мынтип саат 12-1-лерден өтүп келген болсом, жетишпей дагы калат окшойт элем. Бул жерге биринчи баратачы. Сначала развернемся. Бытовая химия да ошого. Химиянын жыты буркурап эле чыкты го эшикти ачканда. Миланын жыты. Мен жүк түшүрүү процессине катышып чыгайын. Пристегнитесь, ребята, пристегнитесь. Жүгүмдү түшүрүп, документтеримди алып, кийинки точкама жөнөдүм. Менен 100 километр аралыктан башка рейс алганбыз, ошого баратам.